Bathandekayo sisithole njani? Sometimes ngifuna ukukhuluma into ezibalulekile ngiyalehlisa isizwe ebikulehlisa namhlanje. Ithi miqala indaba ithi kunomama namhlanje sikhupha ihubo omama bahlobeka ngakho lesisitori nibahle ihlobeka ufanele noma kwenyana bini ngazitshela nengane sithi isitori lesiqala sithi umama kwakungayena umuntu ojwayele ukuphuma ojwayele ukuhamba ukuthola komama bahlala emakhaya kodwa bazazi zonke izinto omama nabo uthi kufona athi vala ucingo ngizofonela ngeyami airtime umuthi yakhe yaphela nababona nike nibe njalo ngenibona vala ngizofonela ngeyami labo umama uthi isitori esiqala kunomama njalo lo mama lo wayenomakhelwane wakhe wayethanda ukuphawula ngomakhelwane wakhe hayi ukuthi siyathanda ukuphawula sonke siyafuna ukukhuluma ngoba siyayithanda indaba akekho ngicela ongathi akayithanda indaba lana siyayithanda indaba futhi ezabantu siyayithanda lo mama athi umakhelwane mengabe laphayana enza something uneke iy'ngubo zomkhwenyane wakhe ayi akayiwashi kahle sibuke sinjalo bethi mina-ke ngizalwa kule old generation angizalwa kule section lesiseni mina ngizidala manje thina kwakunento eyibizwa ngokuthi amanapeni not ama-diapers and iwona ibonakalisa ukuthi uyazithanda noma uyayithanda ingane yabo labanapeni nawendwanga kwakumele muwawasha caca ukuthi uyawawasha uzalwa lawo anesikhane esiwuthwephini nangaqola isikhane esiwuthwephini bayazi abadala athi mengabe washe lawo manapeni asho makhelwane kodwa nkosi yami ubengenzani njena buka njena uhluleka ngisho ukuwasha amanapeni ey'ngane buka kugcwale kanjani because asijajwa ngawo omama bethu babejajwa ngawo mengagcwala kumele uwathole ujiki waqala lapha siwudinge manje ujiki usuyazi into zethu usuyazona manje sasiwudinga ngalesa sikhathi muzofaka ujiki ngoba wafuna ngempela bemhlophe aziwasha amthethise umakhelwane ngelinye ilanga abantu besilisa bazongitshela bawofakazi thina impi sayiluza ensimini yaseidini nakwazi baba abantu besilisa impi bayiluza abasahlwe nani sebeyangivumela nje because kade bake bathi bona manje kuthiwa indona engaphi indona engaphi basuke lejoke kodwa kade sayiluzile uyayibukela nje ukhuluma lento ikhuluma nomkhwenyana kade ayiluzile ngelinye ilanga umkhwenyana akenzanga lutho wenzani waphuma endlini wayoklina amawindi wabasula amawindi wathi hawu useze washawa ngendleza wawaklina lamanapyeni wawaklina lama-avaroli no kwangabona ayingcolile amanapyeni nama-avaroli kwangcole ini amawindi amawindi njengoba sina-10 classes njengamanje awuboni ngaphandle you will think ukuthi into engcolile yini umuntu athi ayi-windows ngifuna ukuqala lapho bebazalwane namhlanje uJesu usifundisa izinto ezimbili ufika aqale ngokuthi abantu bathi ngubani ngizwela utheni abantu bathi ngubani and lapho bekuphendula uPetro ila sithola khona amandla the primacy or the supremacy kaPetro isikhundla
sokuba uphapha ebandleni. Siqhamuka ileli ivangeli esiqala kulona elisinika isikhundlukane uphapha. Yingakho uphapha ugqoka iringi ebizwa ngokuthi i-fisherman's ring. Because ubani wayomdobi kuphela. And mayigqoka leya ringi ngabubuliyo lo phapha esilayo manje usakhalini yembezi masegqokiswa nayifukisisa khala. Because uyayazi ukuthi iza nomthwalo njani. Mina ngiyakhumbula amagigeni wakufaka emshadweni. Anikhalanga nakhaliswa iveli kuphela. But not ukuthi iringi libopha. Ngike liyibona. Ngitshela wakhaliswa ukuthi iringi libopha. Phakamisa emshadweni uthi iringi yayibopha. Wakhaliswa ukuthi umshado njani. What is your faith? What is your awusayikhumbuli kwamanje le ringi yakho uyakazisa ekuseni okuyithi nje kancane ikhumbuzo ukuthi I'm married. Uma usakwazi ukwenza lokho, thanks God. But wakhala ngoba wayetheni uJesu esidlweni sokugcina nabafundi bakhe wathi uJesu sithole evangelini laLuke wathi njengamanje Petro uSathane ufuna ukuhlunga njengomkolweni. The devil wants to sniff you like the wheat, but I prayed for you. That's when you turn back, must strengthen your brothers or cause of free. That is why when you pray must improve. Umusubuya, yamusu Jesu thini. He know ukuthi uzothini. Ngiyavuma kodwa phinda mlahle. Wathi masubuya when you come back. Qinisa abafowethu. But namfuna ukuqala khona bazalwane. Ufuna ukuqala ukuthi who do people say I am? Who do people say you are? Yazi abantu bayakhuluma ngathi bayasazi. Yabo nje mengaqala ngami, nani niyasazi ngizoyikhulumela mina. Akuzoqala ngami. Hayi liyafaka ufikile uyathetha. Liyafaka nje ofikile, hayi impela mngeneki. Liyafaka ofikile, uthanda lokho. Do you remember when many show lezo zinto, who do people say you are? Yes, can't you people beg? Who do people say you are? Sizazi indaba bazalwane, sazi indaba ngemishado yenu. Sazi indaba ngemjobo yenu. Because kulula ukuthi who do people say you are? Next thing is show siyabona wena uzuthi ayisibambene nobafo. Sibambene nogele athi nasiyasho ukuthi awuyafa yamjona ubanjwe kuye sesikuba amajubile emshadweni esho njalo thina kodwa sekwazi ukukhuluma siyibanga sithi and into ebuhlungu ukuthi sometimes abantu abakhuluma nabo they are very selfish people ababulala umshado. Sinasazi kangcono nge-relationship model. Mengavala la mnyango kuthiwa sikhuluma indaba uyothuka ukuthi bazi abantu ngawe. Kulula ukuphendula who do people say you are. But uJesu mangabe sebuza athi ninaki esekhuluma nabo aba-12 ngethembi labo. Wabona ukuthi zaphela impendulo. Bathe uJeremiah, uMose, ngomunye. Because iningi liyasazi indaba ngathi. Niyasazi indaba ngami bazalwane. Senize nabuza nokuthi usuka laphi lofaka. Niyakwazi konke lokho. But uma sethi uJesu wena uthi ngubani? Baphendula indoda yodwa. Leyanele isikhundla sokuthi umphathi webandla. Wathi uKristu inkosi. Do you know Christ the King? Uyamazi yini uJesu? uNkulunkulu esebhekana nawe esewedwa. Akethi ngibone nalapha njengoba ngiqale ngendaba bekulula ukuthi umakhelwane but maseqhinwa amawindi ubani okade engcolelo akuyena umakhelwane wena. Bazalwane singena kuleli sonke senze kahle phambi kaNkulunkulu and sonke kuyakhulunywa ngathi ungajatshuliswa ukuthi awukazizwe indaba. Yes, sometimes mesamakhulu asikwenza njani.
siyakwazi ukufihla indaba ngawe ngoba sibona isikhundla siphethe. Kodwa kusho ukuthi asizazi ngawe. Ngesikhathi bekhuluma abanye bethi owazi ukuthi nawe ziyaziwe zakho. Bayawazi umshado wakho uNtekenteke, bayawazi umjolo wakho ukuthi usuhamba ngamabhreki, awusanamasondo. They know that. They know that. They know ukuthi le ngane izakho wena. I'm telling you the fact. They know that. But abantu sometimes bake bahloniphe okuthize. So ungaqala into engisho ukuthi njengoba noJesu bathi abantu ngubani bakhuluma kakhulu kodwa masethi wena ngubani. Nathi masesithi abazalwane ngeke athi uNkulunkulu uthina umuphile emhlabeni ukuthi ngingubani. Uyokubuza wena wedwa bengubani phambi kwakho. Phendula uNkulunkulu wakho ukuthi ubani